mona ba go jela lehufa ba go monagaleja ene lena makarapa ke tlo bolela le lena beke e tlang a kere loutu wa mathomo e tla ka la botlhano go sa tsaya makarapa loutu wa bobedi ya re di-22 loutu wa boraro ya re di-24 bošego loutu wa 96.3 FM bana bešo le tehlokomeleng wa bona motho wa go no dula gore ntlatše ka 2 ranta a ke go botsa gore ba diang batho ba kakapa batho bang ge o re ntlatše ka 2 ranta go mofa 2 ranta o tšea yela ya gago o e lokela ka mo potleng o berekiša ya gage ga a fitla kua go mmage kapa go kokwage o ntšha yela ya gago o e fa kokwage ke a go botša tletlo o bereka o tsatse gore na o berekelang o no makala o swara tšhelete e sa dule ka potleng hlokomeleng o sekwane o kry o thabile kudu go o le medirong ya family rakgadi a re nketle o nkise ngwana a buti o khisa rakgadi yago e tletle e ba gona khise e go rakitše mmerekong re a leboga ya ifun le nakwe e dutše ka lemenoga le lengwe nakwe e dutše ka lemenoga le lengwe so ka kapa re gona man re gona a ke tse sebaka se moroka ke go leboge ke go dumediše ke go amogele semmušo ebile ke tshepe ke dumela gore go tloga maloba mola ra bona nago modimo o sa go lotile badimo ba geno ba sa go šireleditše ebile ke kwa bose ke a go bona moroka mane dumela malome ka kapa ke go tamiše le gona aowa nna re gona re a lebogang ke o tamiše baeti ba rena šiba o tamiše le batheletše kua gae a ke tamiše magagešo babuši bo mommobu magoši a gabo rena ke boe ke tamiše batheeletši ka mola Facebook re a le tamiša batheeletši ba motse community radio station ge e le mangaka a borena le baruti ba borena re thobela le fihlile ba gešo a kere ke ne molaetšo monnyane ka kgopelo ke kgopela batho ka moka ba ile go batla ka kua gae ba kgopela gore re ba šireletše ka gae ke kgopela gore ge ba ka kgona batle banna dipula tše ke tše šoro batle ba kreye ditaelo kudu tša magadima ke gale ke bolela go tloga ge dipula tše di thoma gona gore motho mang le mang kgole mo a le go gona wa ile go atla ka kua le ba go tla radiong ka moka magagešo magadima ngwago ga se ona itlang le kreye ditaelo le tle le kgone go itšhireletša ene le bao e lego gore ka moka ba ile ba hwetša ditaelo mo gongwe batho a sebe ba atlega a ba boe ba tle ba re botse gore moroka re di berekišitše fela a sebe re atlega then re bone gore ke eng se se thibelang gore ba kgone go atlega ba e leng gore ba tlile malwetši a sa ba tshwenya boang re gona magagešo mmereko wa ngaka ke gore ga go file taelo ge e go berekela o mmotse le ge e sa bereke taelo e o botša ngaka gore taelo ye ga e ntshwara gabotse and then re kgone go go nyakela taelo nngwe ye ka go swarago gabotse gobane se segolo re nyaka gore o fole se segolo re nyaka gore o kreye bophelo o atlege bophelong ke a leboga magagešo ke a letama dumelang le kae re gona ke ba ga mang ba ga Msiza o ba ga Msiza mama a re thome ka mo go papa ke mang ke Msiza ke Msiza mang ka leina Samuel mama ka mola ke Paulina Msiza ke Paulina Msiza sesi mogare ke di bone mang nkadimeng nkadimeng wa mefong nkadimeng ya mefong ka go twa seoko seoko sa meriti e mebedi meraro setšwamalo alright le tswalana buang nkadimeng Msiza ke batswadi ba ka nna ke ngwadišitše ka fane ya mama ka jwale gare ga a nyalwa a tšhentšhetša go Msiza na o mama kwa le ena ke ngwana nkadimeng a nyalwa ga Msiza alright
a re ya leboga malome ka kapa ko tla lefa melao ya kgašo ka moka la ekwa ntle le go senya sebaka ba gešo re a leboga melao ya ka mo e no ba bonolo fela ke sure gore ebile le a itse ba ka bakana re le batheletše ba lenanego le difounu di ba silente ga re bitse maina a dingaka baporofeta dikereke ka maina mo moyeng ga re bitse maina a baagišane ge e ka ba sale wa ya ngakeng tsoko kerekeng moporofeteng e no ba gore a wakile ka ya ngakeng tsoko moporofeta tsokong le gona kua ga moremi ge e ka ba leile la ya le gona ke ga ngaka tsoko ke ga ngaka tsoko gomme re kgopela se sengwe gape gore ba ga gešo re duleng ditabeng tša rena straight ntle le tikatiko re boleleng dinnete fela tše e leng gore di re dirile gore re be re fitlhe molane go lapitšeng tše kgolo sa mafelelo ge go ka fitlha lebaka la gore re tsene ka gare ga dingangišano re seke ra tsenana ka ganong re no emiša matsogo re tlabe re tseba gore ola o nyaka go bolela ola ga anya ke go bolela ola o dia jwang se sengwe gape re arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa ba re potšago ka gona ke tlo bapala setsopolwana fa ba gešo ge le kwa setsopolwana se fetša go bapala ke moka lenape a le tseneng ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aziše dumelang ke nna Polena Msiza nna ke tlile ka mathata a lapa re tlhakanang le ona ke ne bothata ba gore mola ke dulang go tloga mo re thutile re tšhaba baloi so le mo re thuthetše dilo tše go sa no tshwana so ge ke lata mathomo mo re thutile be ke sa robale be ke bontšhwa baloi ka mehuta bona so dilo tšeo di a fetša ebile setse ke tlhakatlhakana ke lwala be ke bontšha dilo tše ntšhi motho o motelelo ke sa tsebe gore o felela kae ke no re ke lebelela lebota ke bone baloi ka ntle drepe ba eme ka moka ba aphigišana ba re o mongwe a rena ke a molata ge santse ba fitlhe go nna ba tšhike go tlogeng gona mo mosegare o kry-a ka re ke mo trauma dilo tše di ntlhakatlhakantša ke tse gore ke tla re ke eng ge ke re tše dingwe di tsamaya mo fase ko re no ba meleko nka no re tšatši le fiša ke re ke a suela ge ke suela ba no re epa mo ke ntšha sehlara ke setše ke sebeele kwa nako ke no re mosegare ke re ba re suela molo ge ke re ke a suela ko ntšha lebotlelo le ne madi le ne makhura le ne metse a mannyanenyana tšona dilo tšeo ka morago ke dutše dilo tšela di a ntlela ena se ke counseling di a ntlhakatlhakantšha no ga ke robetše ke bontšhwano ge kgolo ya tsamaya jwale le ko ke thuthetše no ge la ke sa phela ke e bona mo diponong ge nkano ba ka moka moreng ka ba ke nnoši ke a e bona le ge ke robetše nakong ke a e bona emišitše tlhogo ene ntho ya ntlhakatlhakantšha ka ra ke tse gore ke tla re go diregang ka ra e le go tsamaya gona re tsamaile mo bathong thušo a re kry re lekile go tsamaya re ile ra ba le pitše kgolo e wang godimo ga ntlo e kgolo e botse pitša pula ena mosegare be le bo 3 pula yana ka morago gore ka nto re godimo ga ntlo wela fase go tšole nna ka re se ke la tšwa re nko tlholang e ke tšwela ka ntle ka kry-a pitše kgolo e botse ka strole ene ya go tia vele ya go tubura ga ene sekhurumelo šimo fase mare o tlo e dia jwang ka re ke tlo e tshwara ke tsamaile ka ka ntombe ka tšea di 1 2 3 ka tlola matsogo ka nyaka plastic ka e tshwara ka e lokela ka botša ntate ka re pitša e go sa santse re nyake motho mo re ka išang motho a re laeletša gore no ngaka tsoko ya thuša a re tše pitše la re latlhele ka koloing re tsamaya e re fitlha go ntate o la re mo tlhalosetše le ena a tlhole a re baloi ba babedi be ba nametše pitšela e rile ga e šala ba phonyong ga ba kgona go fofa be emele ba wele kae gona mola motseng wa ka aowa mokgala bola re tlogeleng ra ntšha tšhelete a re tlogeleng ke tlo e bereka beng ba pitše le tlo ba bona nna šeng ke re bone selo
o rile re tsamaya e tlhatso apea ka yona a retse mare nna ra bona selo tšhelete yona re a ntšha le ona madi awe a mabotlelo awe ra išitše ngakeng tsoko a ke la re ke tlo a bereka bjang tšhelete re no bja ditšhelete mo re tsenang re bja tšhelete mare thušo a e gona kore ka mokgolong bane be setse ba re thitha ka gona ka ba ka ra mogalabo ka re neman a re tšhefte mo re agele mo re nyake poleke pele a se gole mare ja se re tšhefte mola jarateng ka baka la gore be setse o le boima o ka se re o tswela ka mo ntle ke gopola ntate wa re o tswela ka ntle ka mo monyako wa kitchen a mpitša re tla ge ke re ba gopola thipa o kapi e ne setše green e ne khibidu e ne yelonyana le blue e hlomile so fast le yona re itše ra re sepela ka yona mare nnete a ra e kry gore motho a tla tshwarega a re ke dirile so next ke mathata dilo tše o di bona bogadi ba gago o di bona ka ga gago le tate o di bona kae ke mamsisa ka gaka lo tše o bo o di bona lefaseng la kae mara mamsisa teo fontaine gona mo tue fontaine ya mo be ke agile alright be ke agile mola lo tše ke di bona ka moo ko re le mosegare ka no re ka 2 or 1 ba re tsa mo o suela ke tše mosuelo e ke suela ditlharesitše ko ntšha diwašo ka re ke tša mapostolo nako ngwe o suele go ne o tšwa sehlare mare tšheka sa bona ke e kakanyana gore ba e bofile jwang a retse mare ke nnyane mare e bofilo jwale tše dintše be ke sa tlhoke sa ditšhaba be ke ditše ke di bula ntše dintše di a nkgobatša ke gopola ngwago mongwe ke ile ka palela ke go dula ka lapeng la ka bošego le mosegare ke dutše kore ge bana bo robala ba tšea sofa ba e lokela ka moreng ko robala ke dutše a ofrogo ke ya ka dining room ke sa gone o bja tlhogo fase ke ile ka thuša ke ngaka tsoko ngakela ile a nthuša ya kgona go mpušetša ka lapeng la ka ya mola ga ramošibo mogala bola le ga tlhokofetše mare o ile a nthuša ke le go engwe ngaka ye la rene moleko o leng go wena magoko a ke go iše go mogala bo mongwe mahlo a di bona awa mogala bo tlile a ntšea ka koloi ka rene ke lwala fele ke sa kgone o tsamaya a ntšea nkiša mo mogalabong o mogalabo a re e kgone le go robala ka ga gago wa tsaya ka kgolwa mogala bona o ne o re ka moo bile ke ntoma re dula gona ka mo ke ditlhare di tletše mo fase ra di gata o ne o re sehlare mo a se bofa ka tšhakasana a re mosisa o fitlha ge o nyake magala le ge ka ba 1 plate o tshume sehlare se a re tsamaya fitlha tshume sehlare sela tšatleo ke ile ka tseba go robala ke sa robale bošego le mosegare next ka nako go diregang ka nna ke setse ke kitima dipetlele ke a tšwa bothata ba ka pelo le gone jwa lebekenyana tše tša go feta tše ke feditše how many weeks ke 2 ya mpore 3 sepetlele ka taba ya pelo kore nka dilo tše ka dinagana di a fitlha mo go nna mo nampile o kry-a ke no dula ke nagana ke ne ke nnoši jwang nampile le pelo ya pompa feditše 3 weeks Denilton ka taba ya pelo dilo tše ne ke di bona ene nna be ke ne sebete be ke re ke ko ka re bone selo ka ntle ke tšwa ke bula monyako ke tlhola ka ntle kore moya wa ka o re tšwa o tlhole gane ke a go bala be ke tšwa ke tlhola dinoga dingwe kore go bontšhwa ebile o phala ke go se bone ba ne go tšea boloya ka wena ba boe ba go robatša kaone ga ke ra o bone o ba go kuka mamsisa ke re bokane ba go kuka o sa bone a kere solang ke re go one pononyana ge ba re ba etla o ba lebeletše ba lebeletše gape go le gwa tla 3 pair pair ya baloi yo ya
ba ba le ba bangwe ba tsamaya le banna ba apere diaparo tša bona ka go hlugana. O mongwe a rena ke a molata ga a santse a batamele a jike. Ke gopola nako ba kgama mogala wa ke re ena o robetse. Ke ile ka mmetha ka dimpama tše ding ka motsoša. A re mpetelang ka re tsoga. A o kore ba go kgama wa kgamega. Ga re baeta re šiba le batho ba busy. Ba nnaganela. Ke ile ka betha ke stroke kana ke ne 2005. Yeah, 2005. Sentšhokile. 2005 sa mbetha vele ka dula fase. Tsona tse tsa gore o a phapa. Le go njalo mo ke thutetšeng. E rile ra kwa mohlolo lastinyana. Ra itira go tšhabo 7, 7:30. Go ne nto e namela ntlo kutu ya namela. Ra sa gona le ka se ya mogele mošito gona. Ntate wa tšwela ka ntle a re ke phoša maswika. Le ena o betha ke letswalo. Be re go tšha 7 re bana le sa ka tshwale. le tate ga e jwa topa maswika Angere wa phoša gore bonagage o ne selo se seso godimo ga ntlo. ya mara ntlo e ne bothata wa dipitša go dula selo se seng A se ya pitša ke kua re jwang. ya pitša o tšhabile Re tšhabile. Kona ba re moloi ya tšhabi yona ke bone. mo bophelong o tla bona bothata kore o tla Ke šile ngwako mogolo ke tšhaba baloi mara o no tswana. so ba le tate o tsogile a topa maswika selo se sile kwa godimo ga E sa le forogo ka bo 7:30 to 8 ntho a e tle bošego le sa itišitše. Ke gopola nako a tšwele a re ka le rapela se ke la tšwela ka ntle o mmone o rosebaka meriri e tšhaba. ka botse mama mola wena wa thomang ditaba tše di go tlhagela go boa go thwasa goba go o fetša go tsena ka gare ga lenyalo Gore ke rile go tsena ka gare ga lenyalo ka ba le tšona ditlaišego tše ntši. Badimo ba gešo ba bona gore ka ntle le gore ko o phetha nka se loke wa e bona. Ke mo ba ntšwile ge ka o theosa be ke bethile ke stroke. Ke tsamaile ke sa tlhotša fela mara ka re ke fitlha kua ke bina lelopo ka thomo o tlharologanyana wa bo wa fola ka ba ka fole ke se ke fole ka re saete le a le bereke gabotse mara wa ba kaone ka ba kaone. alright so wena le ba bogadi ba gago le ya kwana A ke tsebe nka se re ya kwana bute. Nna ke tsene mo bogadi ba ka ke ne lerato le lentši marato le be ke makala le no jika kgauswi tšiki motho la re samile ka ena o ntšhiketše. Ke ile ka fetšwa ke bitšwa ka moloi. O ile go ba go bitša ka moloi ene o sa se tsebe setlhare sa gore loe motho. Gore ke ile ka kwata ka reng ke be go kgonega re o thwasetša boloi ke no boela ko o thwasa. Ka re tše nna ke di tshwere ke tša go phediša. Be ke bitšwa ka moloi. Ka moloi ebile go o ka di bona gona o tlo ba moloi wa mafelelo. Ke no phela bana ba ile bana ba moloi. Bana ba moloi ene a o tsebe gore ba re wa loya o ba dirile ngwa loya ka re ge ba etla a ba go kry ge ba etla ba nkry ke ba lebeletše. Badimo ba gešo ba ntšhitše ba re tsa mo pheta gore o tlo kgone o te tšhireletša mo direng. Wa e bona gona nka tšea ditlharenyana ka gaša aowa ke di bonela kgole ge ke tlo thutha mola ke agileng be ke setse go direga mehlolo. Ke gopola ko tswalela di-boys ka morago ge ke re ke a tswalela ke tšea kobo noga šino o tšwa gona mo ya tšhaba ge ke re nogela ya tšhaba ge ke re noga še a e gona tšadileng ke re ke a toilet be le bo 6 to 7 e le gore noge be ke tlo ke bona mo jarateng ge ke re ke tsena ka toilet ya ka ntle ke no kry-a fraga mo khoneng ya noga ene ge ke tsena ke le swisi mare ke e bona o ka re ke laetile le bona ge ke tswa ke re ntšhuše ntwe la sepetša e sa leo ene be le kgolo re tswile kae
ya di a jwang a ke tsebe go di kamoreng tša bona be ke re ko tswalela nogashe ka gopola nako bang tsoša ka 4:30 ka gana go tsoga ka tsoga ka 5 ka apara kaono ka ka Ntombe ke rile ke tsena ka Ntombe ga ka dula fase ke laeta le bone ke no rarega man ke eme ge ke re ke eme ke bona Ntoši e etla e namela stupanang ya ko tsena be ke berekiša garafo maabane ka tšea garafo la ke no e kapa-kapa ka e tšea ka e latlhela ka ntle ka go tsoša bana ene ke tšhaba no ga nna ga ke selwanyana megare tsone lo tša kwane le tsona mare be ke e bolaya ka e bolaya ke ya mathomo ka go e bolaya Kotefontein mo ke agileng ke nako le go ne le thosanane le gona no ga no tsena ka Ntombe bošego le yona ka e bolaya ka e latlhela ka ntle ke ne dimtša tša bogale mara seng di iša ke no dula ka mokgola ka jarateng ka ntlong ka re tla le tlo bona ba e bona e robetše mola e setse le tšona jwale di ntreatang jwale di nyaka nna nna ke di bone mola a bona nkebe le go bane ga gešo mo ke belegetšweng batswadi ba ka bele bangwe be ke santse ke no boa ge ke re ke a boa ke a etela o ka re ke fetša be ke ba re boela morago duletseng ke tšhaba go botse gore ke ngadile tlo tšea bekana ke boela morago mathata e ke tlhakaneng le ona ene mogala boa batho o ne a bereka nako eo o ne kwa ditori ka nna ke gopola nako ke bethile ke stroke a etla ka koloi a tla nthuša le ena wa ka koloi ya wela ka kae ka mahlatheng santse a kgopele batho a re nthuše ke bušetšeng koloi tseleng ga a fihla ga o kry-a tšhomi ya gage ke ngwesetse ntše re bankišitše mothong a ntlhapiša ke dilo tšang ke memoya nna ke phetše ka memoya ebile jwale gone jwale ntho e ntšhošang dilo tše se ka re setse di affecta bana baka ke ne bana ba 4 ke ne 3 o i-1 o dula gae ba bararo ba ke bona ke ba tšhabelang gore dilo tše di o ba busy le bona ke re nna taramo ke a strong for bona ba no mpetha ka gore ke a bajwa ke a dipetlele mare the rest a ba nkereya ba kgoneng goga ka loto mare go boima gonyo lena ke lerata no ge pelo e ka ba songwe go tlang ba ka e operata mare gonyo le ke setse ke no llela bana ba gore bona se ke ba gata mo nna ke gatileng mogalapo wa e bona ka re rona taramo re setse re sepetšenyana jwale bana a e bona re sepetše alright nke re kwe sesi maybe a khutiše goba re kwe papa a khutiše mama ka mola e tšea ka mama mogalape e tšee sese o tla e topa ka morago khe ngilotshise babomremi nobabukakapa sithokoze baba ngilotshise nabo babomalefu boke abangaphakathi kwale ndawo babomakuwa babomakuwa yeah into ezimama zikhuluma wezona zinjalo uyazi la sisuka khona vele sisuke ngenkinga bobaba and kunento enye neloku mhlambe ngikhamba ebantwini gore tate ila a tlhokofala a rekile kgomo ntho ya mathomo a re go na le ntate mogolo mongwe o mo tseyang ba re hwetse ko nokeng ntate a tlhokofala a re ga se no tlhokofala ra tšea kgomo ela ya tate ra ira eng mogoga ge ke ntse ke tsamaya lo tsaka di sa tsamaye gabotse thoma ke nyakešiša ba ka ya ko rakgadi mo Waterval rakgadi a mpotša re no papa ga go irile phoso sa tshwana gore a reke kgomo ne tshwana gore motho wa o mo tšea ka podi rakgadi a ntaelela gore motho o ko kae se reka podi ye ya tlhogo e khibidu ka botša ba bo abuti le bo sese gore re yeng le bo rakgadi gore ro tšea mothong ge tshwanetse gore re ye moo
bo abuti a batle ka no tsamaya le rakgadi a nnoši le ausi wa o sa kwa mogolo o tlhokofetše ra tšea motho ola ra mmeya ka gae ka mokgwa ba re boditseng ka teng gore tshwanetse gore re ire ka teng ra dira ka mokgwong bjale ge ke ntse ke tsamaya motho ba re ne ke sa tshwana re go mo tšea ba re motho ke motswantle so ke yena gore ko gae ga gona kutlwana re utlwane le bo abuti le bo sese ga re utlwane bjale ge ke tsamaya ba re ke yena motswantle o a irang ka mokgwa go tshwanetse gore motswantle o a yo kobiwa a o tlošwa mola gae bjale ile ka re ke tsamaya ntho e ke nyakiša gore ko mo thuša bjang ka ya kwa ngaka Tsuku e le yona ya fitlha ya mpotša ya re nna go tshwanetse gore bo mfemba pele gore motho o tshwanetse gore a tswe bjang ka re bjale ge le mfemba e tla ba bokae a re monna a re no go femba e tlo ba 1.5 bjale ka re ge le nthuša gore re o koba motho le tloša motho ola mola gae re yo bereka bjang ka gore ba re motho o monna mo bjana ge ke tsamaya le yena ene bjale ntho e affecta le bana bjale wa bona bjana a re mona re no ke nyaka 22,000 ka re ka gore nna a ke na tšhelete e re ke tla bona gore ke bereka jwang gore dilo tše ka moka re tloga le tšona kwa gae ka gore ne go sena kutlwano go na le abuti yako mongwe o tlhokofetše nna fetla a tla ka mo nna gore gae ka mo ke gaka ka mo ke ka mo gae ka mo ke ga abuti le ka mo ke ga abuti mo gare mo a gona fence abuti wo wa mafelelo a leng ko mafelelong fela a tla ka mo nna ka mola a lwa le nna a rema menyakwa a thuma mafestere tšatši le lengwe ka re ke a tswa ka rena ko tseya dikolobe ko ya ko dipolaseng ge ke tswa ko ntle ke kry-a setshola se se kana ka montle sesola mola go ile pitša mathomo no bjale o kry-a sesola ka re motho o te thušitše gona moo sesola sela sa ge motho a te thušitše ee ge ke bitša mosadi o gore a tlo bona ka nnete mosadi o a tla wa bona mosadi o a tseya setshola sela a stopa ka garafa sefaka ka mo plastiking a ya ka ndumbeng ga ya ka ndumbeng a tseya setshola sela tsamaya le sona mo seolong a se epela mo seolong a tswalela ga se fetsa go tswalela mo go fetsa matšatšinyana yena a bute o a lwang le nna o re o tla mo nna mo tlo rogane gore mosadi wa gagwe wa loya wa bona abuti wa gago abuti wa ka a re mosadi wa ka wa loya a rema mnyako ka dilepe le mafestere a thuba ka tlo thusa ke mošimana ke sogana la ka le legolo le ba re ke le latela ke Kenny le latelela Kenny lona la tlolwa le yena ka gore tshwanetse ke meretse protection order ka ya maphodiseng ka bitsa maphodisa ge re fitlha mola le maphodisa kry-a vele ba ulwa le bana ba ka mola o tshwere phanga o re wa mmetsa mantla o topile maswika gore o mmetsa ka motse gore se ka batamela mo yena maphodisa a thoma a mo tshwara mola a re ga o diramo ga gago ke kae o re ne ga ka ke kwa ke ka mola gaka ba mmotšiša ba re o tshetse diterata tše kae go tla mo le ge go sena diterata mara o bona gore o tshetse metse me kae o tshetse metse e meraro bjane o tlo tshwenya ngwaneno ka mo o go dirileng a re ya mosadi o motšišitše o kwa ka mosadi wa e bona ke moo mathata a thomeleng teng le no mo ke leng mo gore mmele wa ka o a e sa le wona maoto a botlhoko go robala maoto a fiša ka re ke mollo a sa robala ka mo dikobong ke a ntšhetša ka montle so
le yena mosadi o no ba ka ona mokgwong. Bjano that is why re tlile mo re reme re tlo kopa thuso ka gore re tsamaile mafase le mefase ampore lefase le ka mo ke le tsamaile go be go fela le tšhelete. Ke tswa le kwa plekeng ela ba re ke venda ko tseya ngaka tsoko mo e tla mo gae ga e fitlha mo gae mola e ntsha ditlhare ge ditlharenyana tsa diplasticnyana tse kananyana mara ntho e mmakatšang re ile ra ya ko ntate gore ntsone re le 4 ba ntšhelela tisela ra ya mo re o tseya ngaka tsoko eo ya tla mo ya tlo thoma monna ya ntsha ditlhare tseo di ka plasticnyana ditlhare tse dingwe kare di a phatsimanyana so ga a tloga monna mola motseng o mongwe o no ntsha ditlhare tsela tsa go tshwana wa bona bjale ba bangwe ba bararo ba ba mo fa tšhelete nna ka re no why ditšhelete tse ditlhare tse e se motse o mo one mara go tswa dilo tse di tshwanang wa bona ka senke ke mo patele be le gona bjano ke bona gore no ke mathata fela wa e bona taba letšatši le leng sa le ka irela ntate ka kapa ke bolela le yena ka WhatsApp ke na le koloi ye fele ke rekile ditshepe tse mpšha ka o fela koloi ye ya lokišiwa mara go lokiša mo e senyega mo leino wa iteng ko ga e ko motseng ko mechanic mara ke rekile dilo ka moka tse mpšha gore ke off-road mara a gona mo e lokang bjala ke itse gore o fitshwere ke badimo of ke balof ke nya ke tsebe and vene ke yona ampore re phelang ka yona ka mo lapeng ka ntle le yona fela rena ditso ka gore re no phela ka tšhelete ya SASSA tšhelete ya SASSA gape e no reka bopi le swikiri na pele e fedile o ya pele a o sana planning ge vene e tsamaya ne ke la isa ko hardware at least na ke tla le something yana ke la sala sa mola bophelo bo tswela pele la bona mathata a re tshwereng ke yona ao ya one mathata that is why re tlile mo re tlo kgopela thuso ka gore sa le ra tla kwa matlelekeng tate moremi a bina samuele ka rene ra tla kwa ka rene mme o tla ntopa ntate moremi bja nna a bina ko motseng ra be ra tšhika ra boela gae le tšhenkile re topa ka bona ka re gore ntate moremi ga tlile mo o phekola batho ba ka mo lapeng jale ntate Msiza o tla re o bitša motho ora moremi nna a ka tlela tšeo ke no ba ke tlile o bona koša wa e bona jale go o e kgopela phekolo ya meropa a gona bothata ntate Msiza ke tlo go thuša bjale le o saka o teng ko gae kwa le yena gore nna ke mošala gae wena o last born o feleleditše o e tswa ka ya ke feleleditše ke etswa ka gae bjana o saka wa ntlhatlhamang ka morago nna bereka a dula ko a na le mkhoko ko Mamelodi bjale ge go se le go hlokofala mme wa ka a tloga rene mara mo gae go tlo šala mang ka ona tlo robala mo gae ka gore a gona motho a dulang ka mo gae a tloga a tlo dula mo gae wa bona bjana ga tlile go dula mo gae mo go na le abuta o mongwe wa o latela wa go hlokofala o wa itse fela o lwa le ya o saka o la mola gore o tlakatlakane and no wa kere o reila bona ba sekolo ko Rustenburg no a šinka fitlhi mara mo o fitlhang teng tshwanetse gore ke no ira plan ke bone gore a o saka ola ke mo defenda bjang ka gore no o a lwalwa vele a kgone go ira selo ne re nyakile go tla le yena mo bjale ra bona gore no ka gore ke khujanyana rena re kwa police station kwa and then bona bo motho Fontaine B1 mola wa bona that is why re mo tlogetše mara go kwana bona nka se re ya kwana re kwane gore o mongwe le o mongwe o lebeletše tša gage and nna ne ke le motho wa go bereka ne ke aga nna ke motho wa dikontraka mara no o ka boa le maaka no a ke sa kry-a le peace jopo wa e kry-a promise go tshwanetse gore o tlhola mola o kry-a go bereka ba bangwe wa bona le matlo sealeo a bona matlo a ka a tshwane le wa le bona gore le bjang le
le na le kolo e le na le kolo bjalo le affecta le Mm. a ke bone gabotse ke ile sepetlela gabedi ba re no go tla re ga o tla di-doctor then ba tla mfonela ba mpotse ngwaga o fedile šo Mm. bjona ke re maybe ke ntho e leng mo nna moo ka gore ba re go na le ntho e ke tsamayang le yona thata nna ke sana taba problem ke bana ba Eish. ke bana ba ka and nke re kwe sese gore yena ga botse bothata ba gage ke eng o ka tlhalosa wa fetse ntate Mosisa goba re tswe re file sese a le ka tswele mofa ke tla o tla bua ke tla bua all right le nna jwale ka ngwanang Thobela le nna jwale ka ngwana ngwanyana ke ne le mathata a mantsi jwale ka ge dilo tse ntši di direga ka mo gae le nna di a ntshwara ka rolo tse ka moka ne ke sa le monyane ke direga so go ne le mo ke bonang gona gore di affectile mo bophelong go sane le dilo tse e leng gore di a direga le nna ka mokgwa o mama a bolelang ka gona le nna ke ne le go bontšhwa ke be ke bona dilo tse ntšhi ke thabela ka mo e leng gore ntate Moremo o ile a bolela ka taba ya magadima legadima ke tsebe gore le mmisitše ga kae go ne mo e leng gore le ile la betha fase la re le betha ka bona motho a bina ka mogare ga lona ke bona motho a bina mola ke a ba botsa ba nkgolo ka nako ke sa le monyane la be la bušeletša nako nngwe go ne le a buta ko mongwe ile a hlokofala batho ba bagolo ba ne le gore go botsa gore ge pula ena ka magadima le seke la emelela la nwa metsi la dirang awa nna le a buta ka rano fana jeke ge re fana jeke mola la re tlhwa go se gore latlhe nteong jeke mo fase jwale ke mo a ke tse gore gabotse go diregile mo mmeleng wa ka gore bophelo ba ka le nna a bo hlakane a ke tse gore ke apply-ile ga kae mebereko batho ba ntšea ka letsogo ba re go fakela ba mputiša gore ke dirileng sekolong ke ba botša ba ra wa ba nyaka motho wa go swana le wena so e swantse gore wa mpitša wa go direge selo ke ne le masogana ke hlakana lona ne le go ntshepiša gore aowa re tlo go nyala re go bone o motho o mojwang ga wa go ya pele go no felela moyeng jale ke a bona lo tša go swana le tšo a se dilo tša gore di a itiragalela ke lo tše e leng gore di ka be di dirilwe le nna ke tlo kgopela thušo ka seo ka gore ke a bona gore bophelo ba ka bo hlakane mengwaga ile ke ne bana ba gola ma go bona a bereke le nna ke tlo kgopela thušo o ne bana ba bakae ke ba babedi ya di feletše ka moka nna di a felela gotse tla natšo bone ma taba e ntshumang e le go bana ke kwešiše Mm. gona mola gae mo re nyetsweng go ile go a bolelwa gore ge ntse re tswa Mm. go ne mokgwa wa noga jale ge re ekwa noga e ba go phatlalantšha diatla ba re botša gore noga e leng mola ke noga ya ragolo wa Mokgalabe o rile ga a robala jwale ka ge bane ngwane motee wa mošimane o rile ga a robala noga ela ya tšea ke Mokgalabo ra tswalaka le ena a ba sa tse gore o itshwere no ba sepo sa ka gae jwale noga ela ba re ka mogo e leng ka gona ke one mare e tšwa di-piece e bala bana ba ba ka mo gae gore ke ba bakae pisane ngwe ya ka mo engwe ya ka mo engwe ya ka mo di a phela so nto e nstressang ke re ko le baneng ba rena ka re ke ne bana ba bašimane ba tlo kry-a diphisana le bona ene ke be re fa tšhelete be sena bothata le noga ya bodidi ao na re nyaka sheleng nke be tlatša tšhelete aowa be re tlo e leboga fele ke ya bodidi ka ra re tse re dirang ene fele nna ke ne go e bontšhwa lastinyana be ke robetse ge ke lebelela mo koteng ka mo kamoreng ke robetse ke lebeletse godimo ke a itheipa ke re šile ge ke re ke a lebelela nto le a e sa lego nako ngwe ke robetse ke a e bona mo fase e emišitše tlhogo nyako namelampeta so yang stressa ka baka la gore nke be e phisane e felela gore na jale ba re ya tswala
yo namela baneng ba rena yae ene ga e fitlha aowa ge ngwana a ne mosadi a sene pelo tlo boela ga gago nna ke rile ge ke nyalwa bo gone dingwetsi tše tharo mola bogadi baka di sepetse di a boela magae re sa tse re bothata ke jale bothata bo ge ntse re bolela re le basadi dingwetsi tša ka mola re a bokwa gore o bothata bo ke bo boso le dingaka di a re botša gore nogae e nyalana le banna ba ba ka mogae kore ge e tla mo monneng e ba mosadi ge ya mo basadi e ba monna ke noga ya family a ke tsore ke tla re ke grand swat wat yona e jwale e a senya nna ke nyake bana ba ka batla ba tlaišege jwale re kwane Eh. mmago Mosiza ee o thuthile lapa la ratswalago ae ge ke thutha nna ka lapeng la gago go šetše mang ka mo tate a santšeng a šale ka gona nna be ke ntse ragile motsa rena kore ra tswala ka ba rurile ba e sa le ba bannyane a no tšea ploto a re mo ke stene sa mang mo ke stene sa mang mo ke stene sa mang nna be re le 18 matswala a le 19 ba bangwe ba le 20 ba bangwe bo 21 ba bangwe ba 20 mammas so nna be re kgabarile makoko be re le 18 yena a le 19 so re no rekiša ntlo a rena ra kgaola ra rekiša ntlo ra sepela ka molao be re se ra swanela go tloga mola jarateng be santse re kate thutlela tša makoko mare ka ge le gobane be go sena bophelo ae be ba re jikela bona ba ka mogae nna ke dutse boima mola ene ke gotse ke le ngwana wa gomotseng kore ge ba nthoga ke lla ke le ka tseba gore gana ke tswa go thwasa kore modimo wa monna o rile a tsena mo go nna mo ge ba rogana a bjale be ba nkgatlha kudu mare e le gore mengwaga be ke lla ge ba rogana ke lla a ke kgone ga ka tlwaela ke tseba motho o mogolo le motho o mogolo mare ke rile go ba go thwasa a ba gona mo kareng ke kgone go ema ke rogana alright lapa lela la mogalabe go ntjwa le le tlhokometse ke mo go ne mogadibo ka mogae ena a lwala o le reng re mo thuše eng wa fokola alright go boima. ntate Mosiza ka sega geno if papa go ne ngwana o motee wa lesogana go swantse go šale mang ka kua gae ka sega geno le na le ngwana o re mmitšang gore ke mošala lapeng bambanasi o kona ke mang ngwanong ngoe and then go ntjwa le o tswile ka gae ke tswile ka gae o setse a o sa ka wa ntlhatlhamang ka mo morago gore last born ke yena mo basading and then go a dumelega gore yena a šale goba o swanetše go tswa yena ka mokgwa go leng ka teng a swanela go tswa o tla tswa ka lenyalo ge e le gore o a nyalwa kere of yena a nyakele stene a waga mo plekeng ye nngwe alright bjale ka gore ka mo gae ka mo a gona motho e no ba yena fela that is why a le ka mo gae wa e bona alright and abuti wo wa ka sala tlhokofala o gore ntho ena a e lwela ga ene go na le dikgomo e le tša papa go lena o ba tša tate mogolo wa lena ne le tša papa bjala kere papa ga tlhokofala dikgomo tse ke tsa mme a kere di tlhokomela gore di emetse ke mme a kere ka segagešo bjale abuti a ka o a lwa le nna gore ke kgone go tsamaya mola ke ile ka ngaka tsoko ka tshwara lešaka lela mola wa bona and makoko ile a re go robala makoko abuti a ka tseya dikgomo tsela ka mošakeng a di iša bogweng ba gage
ba mfounela ba mputša gore ne gape Mthakola o tsere dikgomo tsela o di šitše bogweng ka tla le ntato mongwe o ke berekišanang le yena wa kgoši ra di lata dikgomo tse ra di busetsa ka šakeng ge re tsamaya ke ya mo ke dulang o sala tseya dikgomo tsela a di iša a di busetsa bokgweng ge a fitlha kwa bokgweng kwa ba rekisa dikgomo tsela wa e bona ka ya ka molata a re ba utswitse dikgomo ka rena dikgomo tseo a ba di utswane di rekisitše ke wena ene so nna ntho e tlo e dirang ko reka mabele ke dire bjala ke o botsa bontate mogolo le botate gore wena o dirileng alright mokgalabe le re o rekile ploto ee gore go ka mo a ke o balele so ditense di so ka mo ke mo number 19 a ke ka mo ke ka mo ga gešo ka mo ke ga abuti ka mo a di la tlhokofala le ka mo ke ga abuti wa bona mara mo gare mo a gona trata mo gare mo wa bona bjale ge ke ntse ke tsamaya mathata a ntshwereng o dingaka ba re monna ba re go nyaka mosadi a ga gore a phele thuta mo gae ya ee ba re thuta bjale nna ka tšea gore hae man a gona motho a ka re gobatšang wa family ya dingaka di a loisa ke iputša ka mokgonne ya kgante no ne ba mputša nnete ile ka re tšatši le lengwe ne go na le ngwana boti ngwana o nna nthuša kudu ka maatla bjalo ke robetse ke bošigo ge ke robetse ke tlela ke pono ke bona basadi ba babedi ba tsena ka mo jarateng ka gating ya ka morago ge ke phafoga mola go lla founu ya ke ya ringa founu yena ngwana boti o wa mfounela o re ei rangwane go na le basadi šibao ka bo ma-one so o re go na le basadi ba babedi šibao ba tsene ka mo lapeng ka mo wena ka mo wa bona a ke bana ke phafogile ka re nang ke bone basadi ka rolena ke ba bone ponong ge ba tsena ka mola bjano ke tswa ka leswiswi ke ya ka mo monyakong wa kitchen le lefestere so ke bright le light lela ge ke re bright basadi ba šiba ba tswelela go ne ba jikela ka mo pele so ke tlhakane le bona tshentse ba bua bjano ba tswa ka gate mara ka ba bona gore ke mang le mang ka re ge ke bolela tabeo basadi bao o mongata a tla botšiša a sa nkile a botsisa yena mosadi o gore motswala o kae a rena o tswile tšatši le lengwe a tla nkereya a re wena motswala why o re o re bone re le ka mo jarateng ya gago ka re basadi nna ke ba bone mara gore ke bo mang nna a ka ba bona gore ke bo mang a ke re ka ke nyako mmotsa mosadi ola a inemeša sefatlhego alla wa e bona batswadi a re dieng so nako e ya tsamaya and then nako e tsamayang re tla šaetšega mmagorena je o e tla le sesi mo mosegare ge ke bolela le wena o ile go nna wa re sesi ke tla le morwedi and then ka gore morwedi ka le ena o ne mathata a mantšhi ena a magolo ke re o ne bothata ka baka la gore le nna self ke ngwanakašo ka nako a ke sa mo tseba mare ke ngwanaka mara mathata se se a tlhalositseng go ya ka nna ke mathata a mannomale a ka tlhagelang mang le mang o mmakatša kore o ka rone bothata ba financial ya tšhelete mo gona ebile a ke bolele maaka ngwane o ne bothata ba tšhelete le gatogile go lla bana mare o ka se bone gore o ne tšhelete kore ke metlhololo tša gana ke kuse gore go diregang ka ena ga kgone o ntlhalosetša wena o boletše ka mathata a sese a masere a se a magolo ke re o ne bothata sese dilo tša di boletšeng go ya ka nna ke mathata a e leng gore a ka tlhagela mang le mang goba go ne tše e leng gore wena o a di tseba ga a di bolela nke o mmolelele legato dire tšhelete o ne bothata ba tšhelete sese amsho le wena wa bona o ne dula o sena tšhelete ebile re tšea kgwedi ya December gona
ngwana ka gape nto e diregileng a se yona o dirileng gore ke a tepotšiša ke kwa botlhoko o dirileng ke rileng ka tepolaya ka re mara ke mmagorena o Tama. dirileng ga tse re o dirileng Mm, re ne scam sa dijo sa December mm. re se thoma January re se patela ka December le reka dijo le a shera nna gore le ke santse ko shera a ke sherele batho ba lebile ba diphitlha ba tšea cruisera tša bona bošego gore nna se ke ka bona ge ke re ke a botšiša a ba mpotša ke re ke tshwenya ke pelo ba bitša ntate o ya kwa ba tlhalosetša ntate ba re mamosisa o tšwa sepetlele re tšhaba o bolela gore ngwana gae o adimile tšhelete so a kry dijo tšhelete ke bokae 6,000 re reka dijo tša 6,600 motho mongwane wa e bona ke tšhelete re bjang January to December so se o jele tšhelete ya grocery ya lena ya ye swantšeng e be swantše e tle ka gae tle ka gae iša le kopelwana ka mo go sese and then a ke kgone go botšiša gore ngwanaka go diregileng malefo e fa sese le kopelwana ka mo tate mosisa le nyako gata mo go ye ya tšhelete gore nyako motlhatsetsa gore tšhelete ye ba bolelang ka yona go jalo mara a se mathomo o gabotse sese gabotse o tlwaetse go no dula a le radia ee ka Alright. gore mathomong before ke tlo tloga kwa twefantene kwa ke rekisitše ntlwa kere ka tšea tšhelete e nngwe ka rena ka gore mola pankeng mola ge nka e fakela mola pankeng mola tšhelete ba tlo e tšea panka gore ke kolota panka kere Mm. ka bolela le yena gore ke fakela 50,000 a mfakelele 50,000 ka mo bankeng accountong ya gage wa utlwisisa right ra dumelana ka e kenya tšhelete eo ge ba seno e faka mola nna awa ke dutse ge re fitlha kwa re dulang kwa ke se gore ne ke nyaka o lokiša eng ke re mo yena ke re gape ke kgopela tšheletela wa bona o re no tšheletela e berekile ke re berekile eng o re ke e berekišitše le mma ge ke ya ko mamage ke mmotšiše gore gao ba re le berekišitše tšhelete le berekišitše eng ka gore ke bone selo ka mo ntlong na wa bona mama ga gare no yena a tsebe selo mara e le gore 50,000 e ile ka o fela alright go lokileng ntate mogolosi se o jele 50,000 ranta ya gago ye o rekisitseng ntlo ka yona ee malobanyana mo o jele 6,500 ranta ya grocery ya stockfel re a leboga kgaitsedi o nwa jwala o le gamblara o tšhaya dikarata o betšha banna and then o diang ka tšhelete ka gape 50,000 ke tšhelete ntšhi kudu gore o ka no re e berekile batswadi ba gago ba sa bone selo ebile ba senke ba ekwa selo nke gore tlhalosetse o berekile jwa awa 50,000 yona nna ka itsea e be e le ka ne pankeng ba ya ntse ba gago e tšea ba e berekiša ka ntlong batswadi ntlo re dulang go yona gone jale nna go ga go yona and then 6,000 ene ke kgopelo le botsa Mm. mo e leng gore ka yona nako eo ne ke sa lo monnyane man nka no ba ke re ne ke sa lo monnyane Mm. ne ke sa tsena sekolo ka nako eo tšhelete ka lo ne ke tla iša ka and then a re bolele ka 6.5 ya maloba ya stockfel o berekile jwa ke ne le bothata ba go spenda kudu ke bothata bo ke neng le go bona spenda godimo ga ga ke eng lekantšhe budget a ka nka no gore ke tseba gore ko hwetša tšhelete ka fetiša dilo tse e leng gore ke swantse gore ke di dire ka fetša le gore ke a adima mo o bathong dula ka ga gago gore ka ga geno ka gae and then ge o re o ne le bothata ba go spenda vane o spendela godimo ga eng ga diaparo ga dijo ga banna ga eng ga dijo ka gore ke tšea kwa le kwa go ne le batho ba e leng gore ba rekiša ke order dishebo kua ke order ding dilo tša go fapa-fapana di tla ka gae ee di tla ka gae ba ja ka moka ba ja o firstborn ke second born firstborn ke mošimane gore ke ke lekgarebe mošimane o dula ga koko ke ena šetse le motsa koko ga bomma sese o tlo ba le mathata a mantšhi ena a ma-serious wa bona pelo tša batswadi ba ka se bolele maaka gore 50,000 be ba e beile ka karateng ya gago
and then bona ga ba tsebe gore na go diregileng. Ke dumela gore ge nka tšea tšhelete ka e fa motho, ge ke ya go yena ke re ke kgopela 5,000 ke a tseba gore go šetse 45, ge ke boela ke re go yena ke re ke kgopela 10 ke a tseba gore go šetse 30 something a kere. So ga go ne ka mokgwa e leng gore batswadi ba ka re ba tseba gore ba tšere tšhelete go wena ba bua ba re a ya tšeiwa. O tlo te tlholela dira mo familing ya geno, o tlo te tlholela dira ka lapeng la batswadi ba gago, o tlo te tšhela dipati ka baka la gore batswadi ba ka mokgwa motlhako o leng ka mo ba leng go ona. Ge metlhako e ba aparela ba nagana tšhelete wena o ijang gore ge nkebe be e le gona nkebe ba kgona go dira 1 2 3 4. Tlogela go tsamaye o dira dikoloto tše e leng gore a o kgone go di patela ebile o feleletša o fetoga legodu la go utswa tšhelete ya batswadi o le kgarebe. O lla ka gore lenyalo ga e gona. Ke monna o a ka no nyalang mosadi wa go no tšea ditšhelete tša batswadi a di šomiša bošaedi na? Gape a ke go botse sese, ge ke dula le wena ke tithuta wena ebile ke feleletša ke go tseba gore bo weak point ba gago bo mokae, bo strong point ba gago bo mokae. Mekgwa e ya gago a se yona, e tswa go yona 8. Ge e ka ba mohlomongwe mongwe o šomiša ke tokološi gore o tsame o dia dikoloto mo palela ko di patela ebile o utswa tšhelete batswadi, moremi o tla ntšha tokološi then wa boela sekeng. A se bophelo ba mosadi bo o bo phelang. And bona ga o first born, and first born o re ke lesogana kere. Jwale ge wena o le busy o le mosadi and then o ija tšhelete ya batswadi mola gone le barwa ka mo gae, wa bona re o dia phošo, o dira phošo. Sa mathomo ge tšhelete e le ka bankeng ya gago a se ya gago, ke ya batswadi. And ya gore bona be bentše ba itšea a ke re nkebe o ba boditše wa re aowa gape le ka senya ke tšhelete maloba le tšere boka le kgone le tšere boka tšhelete la e fedile and swantse o be le botlhatsa. A ke re tšhelete e tswa bankeng le bank statement o ka e goga wa ba bontšha gore ka tšatši le leso tate o tšere boka, ka tšatši le leso mma o tšere boka. Mekgwa e ya gago ngwana gešo o boele morago ka yona ga nnyane e tlo go senyetša bophelo, e tlo go direla problem. And then ntwe ge e tloga mo go wena e tlo ya ko baneng ba gago, ngwana noga o tswalwa le bohloko. Tate mme gore ge le tswa ba re tate mogolo go ba ane noga o ifile tatago, wa itse ba tabe ge re ntse di tsamaya ba bolela ka mokgoo bjana rena re tsebe a ke re no botša ke bo ya dingaka tsoko. and then wena tate jwale ka ge o be o le ngwana o le setlogolo sa tate mogolo wa go tate mogolo wa go o mo tseba e be e le motho wa mohuta mang, ke eng ntwe motlho mongwe go goleng ga gago ka fase ga kgodišo ya tate mogolo le tate e ileng ya go makatša gore go goleng ga ka nna ntate mogolo a ka a ke mtsebe. Ntate mogolo a ka ke ra le koko wa ka a ke mo tsebe, le ba ga bomme koko le ntate mogolo a ke ba tsebe. a re bolele ka tatago o mo tsebang, ke eng ntho e beng e go tlaba ka yena ka baka la gore ba re noga ya tate mogolo wa go e tšere ke yena tatago. No yena ne go sena ntho e ntlabang ka tate e ntho e ne ke tseba tate gore na tsere ditaula tša wa re ke tsa ntatao ke tsa ntate mogolo ga ke tsebe, ba re neile ba re ke ngaka Tšhupe bjale ntho eo ya ngaka Tšhupe eo leina ba re e ntshwere ge ba mpotša dingaka tsoko ba re e ntshwere tshwanetse gore ke tšea ditaola tsela. Bjale go na le ngaka tsoko e ne ke tsamaya mo yona ne tshwanetse gore yo ntirela bongaka Tšhupe bong, mara ya mpotša gore ke ska be ka tšea ditaola tsela tšakane ge tsela tsene di ne re bekiša ke tate a re ge nka tšea ditaola tsela ke o tšea melato yo yotlhe ya ntate mogolo. Ema pele tate melato ge ba go botša gore ge o ka tšea ditaola tsela tša tate mogolo wa go o tlabe o tšea melato ka moka ya tate mogolo wa go, wena ka kgopolo ya gago o nagana re ba ka ba era eng le eng? Ne mono a ka kgona o nagana mono mo a ka kgona o nagana bjano nna ntho ne ke ipotša yona ne ke re ke tlo bodira bongaka Tšhupe bong then ke kry ditaola tse dingwe ke itele ditaola tse dingwe. Tata gorena kua ga geno ka lapeng la geno baneng ba mmago le tatago o tshepa ba bakae ga o tshepe ba bakae? Ai mpuri ba wakang ba thembi. Why o sa ba tshepe? Ai Why o sa ba tshepe tate?
a ke manje gore ka gae nna ka mokgone ke bereka ka teng ke nna o motho ge go na le menyanya ba tlhama menyanya le mme ga ke le mme na sa phela mnyanya o ga o batametse a ba ntšhe selo ke thome fatshe nna ke reke dilo ke re dilo tate ka familing ya geno why o sa tshepe batho ba geno? a ke ba ntirela bona self Okay. ee ba ntirela mona self nna ne ke na le tšhelete ntate kakapa ne ke na le tšhelete eo ya ka e fedile ke tlhoka le sente ke direla bana ba bona menyanya ge ko bolotša ngwana o mandla wa tlatlamang ngwanyanong ile ba re mona ba re ya o kgonile go isa bana e seng ba gago komeng re nyaka go bona ka bana ba gore o tlo diang go a kry-a gore bjanong vela ke sana silo vela ke sana silo next Ntate Msiza, polelo e re go bonagala kapa go thwe noga ya tate mogolo wago e ripilwe diphisi-phisi o mongwe le o mongwe o abetse mo ebile mme a tshogang gore diphisana tse di tshwereng ke lena di tletse di boa di itla baneng ba gage. a di ka setle baneng tshwanetse di fitlhile O šetse di fitlhile ya tshwanetse di fitlhile o ga botse e seng gore di tlo a seng di tlo di šetse di le gona. ya tshwanetse di le gona why o rialo tate? ge gore bana ba o latelang o a bereka mare gore tšhelete o isa kae a re tsebe O nagana re ka be ija ke phisana tše tša dino? ntlamong ke tsona ke tsebe wa bona le o monyane o le yena o na le go tshwara matogonyana a kgone maybe a kgone go rekela shebonyana mara bontši ba tšhelete a re itse gore o isa kae ntho e ke lebogang ke no leboga ka gore no o na le ngwana at least ngwana yena o mo reketse diaparo tsa christmas yena o mo reketse yena Jwale tate gape ka kua ga gago ka kua ke ka dizoo a se ka noga a se ka noga nne o naganang ka noga tše mola e le gore ba re le abetswe diphisana tša dinoga? a ke re bjale re tlile mo re tlo kgopela thuso gore maybe bontate moremi maybe ba ka kgona gore thusa re tsebe a ke re le gona go thusa mo go ya ka badimo gore badimo ba na le yena na go bolela nnete ka gore tla tsena wa kry-a medimo wa ka moo e Wa tseba ee moroka wa bona thuso ne ke tlhoke go kwa gore go thuša batho ba e leng gore ga ba kopana gabotse ke ba bothata go ba boima and-e go ne dilo tše dingwe moroka o kgona go di kwa di bolela ke beng ba tsona gore ye e gona ye ga e gona ye e gona ye ga e gona and-e tate go ka motheletša gabotse tate go ne le mo a tšhabang ka ditomo go ne le mo e leng gore go mmotšiša a arabe nto o mmotšang o tlhalosa tše dingwe tša go keka and-e gore tate a tle a dule nneteng ye e tla phološang lapa la gage a re tate a dumele dilo tše a sa di tsebeng mara tate o swantše a tsebe gore nnete e thuša kudu ebile e lokolola motho. Tate o boditšwe ke batho ba beng a kgopela thušo go bona ya bophelo gore ge a ka setswe ka mogagabo go tlo diragala so and tate o feditše a etswa ka nnete. Tate gone jwale ba re e swanetše e be ngaka tšhupe mara a se ke be a tšea ditaola tša tate mogolo wa ge ka baka la re ga a ka tšea ditaola tša tate mogolwana go ra gore o tla be a tšea melato ka moka ga yona ya tate mogolwana. bona ba mputša bjalo bona ba re bjalo mara se gore maybe ke gana ka nnete nka se re ge ke tlile mo ka tlo gana ka nnete a ke tshwanetse gore ke bolele nnete gore le ntate moremi ga thoma a re thusa mola a tsebe gore o thoma kae o ya kae wa bona. Alright, ba tla thušega. Alright, ba ga Msiza le ne mathata a magolo mang bothata ba mathomo se se why o le ngwana Msiza o bitša ka nka dime ke sefane sa mamaka ke mang o re neng le yena o
ke mosesa a ke fetole ka ema pele ke mosisa Mm. o dula le mang mosisa o dula le rena o dula le mang mosadi ya o dula le mosisa mamaka mosadi ya mosisa ke mang ke mamaka that's why le Eh, mathomong eh, ke eh, boletse kare eh, eh, o ntlogetse le sona sefane ema pele and then monna mamago ke eng go wena ke papa and then go ra se mosisa ke papa ke kole re wa ilokiša mosisa no wa di nnete ya nyakega ee nnete ya nyakega ena ke ngwanaka ee 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 mara ke mo kry-ile a nana le mamage ke eng go wena ntate mosisa ke ngwanaka ya re feditše gona moo a re sa iwotlolola a re sa Ee. iša kua a re sa iša Ee. kua ee ke ngwana gago o dula ga mosisa kere ee ga a nyalwa o nyalelwa kae ga mosesa ebile o kgonne mo fa 50 tawa go bontšha gore motho o ke ngwanaka ke a mo tshepa wa inkwešiša ee ge e le gore o bitša ka nkadimeng le tlo o tla ba badimo ba ga mosisa mohlang a re wa nyala a nyala e le nkadimeng a le ga mosisa ntate mosisa ge re go ne bothata gorong a re botšhabele re ya bolokiša ee gobane go tšhabela bothata o ka tepotša re ke a lokiša gante ke a senya Mm. le tšhabile mola go tate mogolo wa lena le tšhaba noga le tšhabile dipolelo le tšhabile tše ka mokana ga tšona di beng di diragala ka mola ge o le lesogana o nnoši ka gae ntate mosisa o tlaiša ke dikgaetšedi o tlaiša ke bana benu ba tlaiša mosadi ya gago a o tšwe ka gae wa ga motse mola motse o wa gang o gatoša mosadi wa gago kore o mo tloša ka gare ga mašata wa tšo mmeile mola le khutša ga o rekiše motse wa badimo a o rekiše motse wa botate mogolo wago motswala wa o tlogela batho ba ba thomang mašata batho ba ba letlaišang go tlo fihla nakwa gore ba bangwe ba bona ba tla nyalwa ba bangwe ba tla tšwa wena solanka o sa tlogile ka mola o ituletše mola o ne le bana ba gago re tla be re loga leano le medimo e tla be e le gare e lwantšhana le bothata bo boleng ka mola gobane go o rekiša motse wa badimo ba gago wa botatago o ria bothata ka gore lapa le e leng gore wena wa le nyaka wa le aga ka bo wena o tlo le aga mara o ka sebe le boroko ka go lona mosadi ya gago ke ngaka wena o lasbone mo go bana ba masogana ka gae ene go ba lasbone go bana ba masogana ka gae a o te kgethele ke kgetho wa modimo ke kgetho wa badimo o ka se tsogile o e fetotše mosadi ya gago ga a šala e ba ngaka modimo o tsebile gore mathata a yang go gahlana le ona bogadi that's why ba go file mosadi wa go ba ngaka so ga o le ngaka a o tšhabe ntweng o ema ntweng and then ge ntwa e go palela o kgopela batho gore ba go thuše then go o kgopela gore batho ba go thuše modimo o tlo go bontšha dika tšona dika tše tša batho ba ewa ka gare ga dipitša ba riang ke maatla go bontšha gore badimo ba re batho ba ba lele ka mara go nento ba tlo e dirang lebelela gone jwale o rekišitše motse mosadi ya gago o tsamaile o dula mo le dulang gona mara a le ne boroko potšišo ke gore wena o le lasbone ge e ka robala a e bolokelo nageng e swana le mokgalabe once ngwana lasbone a bolokelwa nageng medimo e tsoga bogale ge tate mogolo wa lena ba re o be a nenoga ye e leng gore a e right-e ya le senyetša a se le le family re a dula ra gahlana ra lwantšhana le bothata bo boleng gona then ra bontšha ka mola jarateng fela ge e le gore go ne le ba baganang o nyaka motse wa o dira wa business wa tšo o dutse gona wa fepa mosadi ya gago wa berekana le mosadi ya gago wa berekana le bana ba gago gobane o ka lwantšhana le meleko mo le go gona wa šala go otla ke badimo gore ba re bua gae o rekišitše ntlo mola ntlong go tsene batho ba bangwe badimo ba gago ba go tsogela maatla o bone tšhelete ntate mosisa e ile kae mahlatse a gago a tšerekeng dimpho tša gago di kae o godišitše bana nako nngwe ntate mosisa ge re nyala basadi re ba kry-a bane bana ke lebaka la re a ba rata ene ge e le lebaka la gore re a ba rata ke lebaka la gore re rata le bana ba bona
ene ge o kgona go tšea ngwana wa ka ntle o motšiša ka ga lapeng la ga Mosiza, batho ba ga Mosiza ba swanetse ba kwešiše gore go nyala motho ka ngwana go thome ka wena. Nka no kry-a ke le moremi ke le so kante mmagomme ba monyetše le kore koko sebelega bomme maybe ba nyetše mmagomme ka yena. So o seke wa kwamela motho o sa tsebe mo wena o jwang. So bothata bo gona ntate Mosiza, dilo tša boloidi so ge o leka gore ke a tšhaba, o tšhaba e le gore dilo tšela di sepela le wena. Dilo tšela ge ba di dira ba di romela go wena di sepela le maina, ba di sepediša le meriti ya lena, di sepela le wena. O tšhabela thokolosi kua o ikuka o ya le yona steneng se seswa. Ge o fitlha mola o hloma motse o hloma nayo, o sokola ka motse o ntše o ne le yona. And then dilo tša boloi gore o di kgone ga re di tšhabele, re di tloša mebeleng ya rena, re di tloša ka malapeng a rena. Fela a go bonolo. Why go se bonolo? Ke lebaka ke gore mo go neng tšwelopele go ne le šata, go ne ntwa, go ne go sekwane, go ne go kry-a re baka rena ka borena. Se se o ne bothata ba tšhelete, bothata ba banna, ene bothata bo boleng mo go sesi a se boloi, ke badimo. Why ke re ke badimo? Sese o ne kgang go ka mo lebelela ntle le go mmotšiša le go monyaka, o ne kgona mmona re o ne kgang, ene go ne kgang ya motho o mmona re o no ba motho o ne kgang, go ne kgang ya motho go ba le badimo. Motho go ba le badimo a dulele ke banna, a sware tšhelete a ria tše botse ka yona, o no e swara ya phatlalla. Medimo ya gabo o swanetše gore re inyake. A ke rate ngwana wa go bitša ka fane ya gabo mmage, gobane o tlo fetša nyaka papage mola mmage a le ka gare ga lenyalo. Ke rata gore ngwana ga a le malapeng a batho a be faneng eo. Setebele nako nngwe se a gana, fela tate o rile nna ke ne lerato ke dula le yena. Ge sesi e le gore o dula faneng ya bomma, go ra re santša ye go dula ga kokwage, ene a ke nyake gore ye moo. Tate Mosiza o amogetše bana ba, o godišitše bana ba, o fepile bana ba, ene ba no mo riela diphoso fela a se ngale. Ge e be e le monno mongwe ba tla re ebile ke bana ba ka buang wa kry-a šitše a ngadile. So mama, a ke bolele le wena gannyane, ngaka e ya lekwa, ene ge badimo ba go bontšha tše e lego gore ke tša go epela o di epolola dipitša diwa dilo di dirang, ke maatla go bontšha gore e twele. Ka semoya o ka ba le maatla, wa kry-a mmele wa gago o gobetše, o tsena dipetlele wa tšwa, tsena ka mo wa tšwa. Potšišo ke gore gone jwa le mamantong ba gago e kae, gobane mosadi ge badimo ba mo fa bongaka a nyetše ke ngwana mafelelo, godimo ga bongaka bo ba gage, ntlo ya badimo ge e šala e tla fihla ga Maubane, ge Maubane a nyetše ngaka, medimo ya ga Maubane e amogela medimo ela ya geno. And then ba tseba gore ka kua re ne le ngaka, ngwana rena ke ngaka, ngwetši ya rena mokete ke ngaka. And then ga o e tla le medimo wa geno o e fakela ka mola gae, ntwa badimo e bitšwa go ntomba e ba le medimo ka gare. And then ge medimo ela e dula thoko, go thoma go tsoga tlhakatlhakano ka ga gago. Thobela. Potšišo kore le ka gare ga lapa wena le ntate Mosiza le lebegile jwang. Gone go thotha thutlela ke masenke, dikosini, mafestere, ditshipi, dingeng tša ka gae, gone go thotha motse. Go thotha motse ke go thotha medimo, ene ge re thotha motse go le gore mowe ga go sa le motse. Le o begile jwang motso? Thobela ntate Moremi, polele o e bolelang. Rena re ile re sa dutše kwa ra nyaka stene ra yaga, ka ge be re tseba gore ntlo ela re ka se ithube, be ke tepotse gore ra e tlogelela for family. Yeah. Jale ka ge le gobane ba phela ka golwa, ka re ne Mosiza ntlo e tlo ba le sefo sa gore ba go batšane.
be le 11 room ka re a re no e rekiša le re ka kry-a tšhelete nnyane mare re tlo a fola gore ba tlo e baka o mongwe a re ke yaka o mongwe a re ke yaka mamsiza le rileng ka tšhelete go rekiša ntlo tšhelete ya go rekiša ntlo ko ne re le gona be re se ra fetša go playstera ko ntlong e be re ya go yona be re agile 7 room re yagile re duletse le gabotse net re shota ka playstera ra tšea e nngwenyana ra e playstera re rekišitše 90,000 ba re fa 40 go a šaleng ba e tliša ka morago le so rekišitše how many room ka 90,000 11 11 room ka ya 90,000 be re stakile papa alright be go le boima ya so nto le e dirileng a e kgonagala so ntate moremi ra tsamaya go tsena ko ntlong phošo ka go e dira nna ke ne ntlo ya jwai 2 room ka mo ke no khelela ditlhare tela ka mola ntlong yele kua le rekišitše ya ka di khelela ka mo ntlong ka re ke sa go lokiša ke tla boa ke di tšea ditlhare tšela ke rile ge ke robetse be ke setse ke fela pela gore ke di lataneng go atla koko mong ke koko wa mma ke ragadi ya mma a re ore tše re wa re tshediša noka ra go latela gone jwale wa re tšea gore šea ka kwa ga noka wa sepela etle ke o tlo re lataneng ke ile ka ketima mogalabe gore ke yage ka pijanyana go tšea ntomba ela e tle keno ka reka pudetšo ka ba lata le ditlhare di atla keno mare bongaka baka ke ile ka ba le ditšhomi mo bongakeng so botšhomi bola bo ile ba ntshenyetša dilo tše ntši gape ga re thwase go tshwana re le batho and then o molomo o ne mmonwa ga ka ba le tšhomi mo bongakeng ka thomo o bontšhana le tšhomi ela bongaka ge ke ne batho ke mmitša nne be ke sa a ke thabeng a kere ge ke rea bana ba ba yang komeng ke a mmitša ke monna ke re tla o nthušetše bana ba ntshegele bana ba ka re ba kome mosadi a ba tshwara gane ngwane ola o ntshwere o a ntosa o tšea letlhare tša ka tše ke di tshepileng o di berekiša dilo tša ka di thomo šašarakana ge ke ne ba lwetše ge ke re 1000 ba ntšha 500 ya mafelelo a ba ntši ge ke re motho 2000 ga a ka ntšha 700 o feditše ke a tepotšiša gore mare jwang tšhiki batho ba ba sa tsena 3 months ya fela o se go tsene motho alright la tseba ba gešo ba ga mosizane lene mathata a mantši gabotse le rile phoso tše ntši ntlo lala e rekiša leno e fa motho wa bona 90,000 ntate mosiza o ka se rekiše ntlo ka yona 11 room le ntompa tše pedi There's no choice. 11 room le ntompa tše pedi There's no choice in that Mremi. le balela go ntšwa le ntate mosiza le rekišitše ntlo mare le sa sokola Era sokola. so gone jwale go o diragalang ge re ka re re bina badimo ba re botša gore mogala boa go nento e tlolo ka ntle le gore a boele gae nka se boele wena o ka no se mare ke koko wena o ka no se boele fela nto re santseng re e tsebe ke gore ngwana wa ntate mosiza wa mafelelo mo masoganeng badimo ba tlo monyaka gae e go tla boela yena and then go ntse le koko ge go ka tla motho mo go wena a le lasbon o mo advise gore e tswa ka gae wena o ngaka o swana le nna ke bolela so ke theeditše ke batho ke bolela so ke theeditše ke batho gore šube moremi bale o rutlolla malapa a batho o ntšha di lasbone ka gae gona go boima ke rela re ke nna o ke lasbone ke tla go wena ke re koko ke tlo nyaka thušo o ka nrela wa re ke tswa ka gae gape ye e diragalang mo e no nyaka nnete gore no ene ye e leng gore nna a go kgonagale gore nka bolela gore no o tswile o right no moloi ga a lwa ya batho o ne nakwa go hwa motsang a hwile badimo ba nyaka ngwana bona ka gae gobane
lapa le le nyakileng le santse le nyadiše bana ba rie mediro wa ditebogo bana ba tle ba phase ka mola ge e le gore tate kwa mafelelo re rata re sa rate o swanetse go feleletša ya go ria dilo tša maleba lapeng la gage poloko wa gage o ka e direla mola tšatši le lengwe o ka no tla wa kwa bana ba gage ba ba bua thata o tate mogolo wa re ke ba nyaka gae batho ba le ba le tshwenyang ka moka ba hwile go šetse ditlogolo bua le ditlogolo di thoma go sokola so ge motho a ya go thwasa mama o ya go rutiwa gore ga a gatlhana le di-challenge o tshwanetse a direng go ntle a re no re naga ya magana go bušwa e wela ke bothata goba naga kgobokwane e wela ke mathata batho ba ka se tlhothe ka moka ba swanetse ba nyake tsela ya gore mathata a re welang mo nageng re swantse re direng gore a re tloge morago go thotha banna nako ngwe a se solution o nkwešiša mara ntate Msisa go ntse le go katla monna mo go wena a re ntate Msisa ke a swa o ka mmotša re tlogela motsaga go tšhabe wa e bona so re santse re boele re olwa le batho ba e leng gore ba ntšhitše mme ka gae ande mmele wa mme o alafiwe fela bana ba ke ba botša nnete ye e le go gona e phelang ge go ka direga gore o meteng mo go batswadi ba robale ba mo iše mo go tshwanetseng mo gona ntate Moremi ke ba boditše gore fele nna ga ke tlhokofala ba nkisa kwa mo go botata se kgole ya kwa bolokelwa mo fele jalo o ka se tšhabe batho o sane diatla tša go lwa o swane molomo wa go ka bolela go a sa go swareng ga botse wa tla banyaka o hwile fele moo ba tla bapala ka wena wa bona gore santse re tetwaele re sa phela re tetokišetše dilo re sa phela tate Msisa re tlo go thuša le mme re tlo mo thuša le sesi re tlo mo thuša sesi o ne le mengwage me kae nong mola ya bang wena o ile wa bereka kae ile ka bereka sekolong nona ne le contract okay wa bereka no awa ke bereka alright re tlo go thuša o ne bothata ba tšhelete go diragalang ka tšhelete gore re go thuše phuruluga nna Moremi wa tsaya ke swere tšhelete ke no fa batho ke swere tšhelete ke no ija ge ke swere tšhelete a ke tsore ke dirang ka yona a se phošo ntweng o dirang ka tšhelete ke tshwere tšhelete ke no dira mabaka kore ke tshwere tšhelete go ba le nto e leng gore ke nyako e dira ya go swana leng so ke lebelela gore ka ntlong go shotang go swana le dishebo dingwe ge kgwedi fela re tlobolele so galene ja Christmas ge kgwedi fela mama o re jaja Christmas a e gona jaja mokgwa jaja o gona mokgwa nama o gona ka mola ro bereka bua ke itsere ke be ke potsa gore ke tlo e bušetša jalo ya ba e le gore jwale ke dira mabaka a mantšhi a tšhelete ke paletse go e o bušetša ka ba o dirileng ka ona so ba tsa setse mo bophelong go o ka dira phoso gore o ilokišene o nyaka o no bolela nnete mpona nna phoso aka ke gore ge nka swara tšhelete ka tšhela petrolo ke no kgone o fa motho ke phoso ke neng le yona ene ke boe ke dule fase ke putšo mara tšhelete ke no tsamang ke fa batho so nka dirang ka yona wa kwa go botša yaka wena mpotše ya gago o dira eng ka tšhelete yona e ke bolelang e kore tšhelete eo ke itsereng a ka itšea like e le 6,000 so kore dikgwedi le dikgwedi ne ke itšea gannyane gannyane 50,000 ela o ile o no e re gannyane gannyane ke re nna ge ke tšhela petrol a ke ba le batho ba ba nthušang mo petroleng go tšhela ba le santse ke ba leboge le gale go no tla motho ore Moremi ke no mo fa mola tseleng Moremi ke no wa e bona ke bala taba ya gore motho o kgone go ria phoso ka tšhelete le malefo shu a ka no re a swere tšhelete a no feta mola reka di-cold drink tše 6 di se bohlokwane wa ikwešiša wa kore ke phoso wa mang le mang so o le motho o nyaka go loko o se ka emelela phoso loko lla go bolela se se go tshwenyang o kgone go thušega but go thoma o agela phoso le gora o e bea gabotse ga o tlo thušega go ntšwa le ke 6,000 ke ntšhe kudu 6,000 o dirileng ka yona radio ka nora ke tsebe le nna gore ke dirileng ka yona
ke ka mokgwa ke bolelang ka gona gore kgwedi ka kgwedi ne ke no tšea nako ngwe ke tšea 1000 nako ngwe ke tšea 500 kore ke tsere dikgaokgaosa kgwedi ka kgwedi ke alright tšea a re ye mola go 50 tao o rimile buang ka 50 tao ela ga botse go ya 50 tao yona ne ke sa le monyane kudu gore nka be ka berekiša tšhelete jwale papa a ka go swariša 50 tao le o monyane ntate Msiza ke be ke sa tsena sekolo ka gape fele mo gore a re phoso ke ya gago o ka no tšea 50 tao wa e swariša ngwana awa na se o monyane ee awa motho o na leng account ko monyane ne ke sa tsena sekolo ka nako ene o rile Sekolo se ke account beng ke se tsena. o rile account sekolo se ke beng ke se tsena Eh. ne le learnership ne ke ba le stipend bone ne ke hwetša tšhelete bone mengwaga e mekae sa gopola gore 18 ne setse ke fetile bo e leng gore mabaka a tšhelete ne ke senke ke bele ona ne ke senke ke thomile go jola ne ke se motho e leng gore ke so rata dilo 50 tao ye gabotse e jele ke mang nna nka le botsa maka e le ka accounteng ya gago a o tsebe a ke tsebe ka accounteng ya goba gago le a yona ke o tsebe. bona e fedile aowa yona ebile a ke nyako le botsa maka mara wa gopola re ka accounteng ya gago ile ya tsena that e 50,000. tsene e ke a And then go a gopola diagalang ke ka nna ke yona. beng ke saena Go a ke ntho diagalang ke ka bolelang ke gore nna kgate ke ile ka fetsa ke e file papa gore ga a nyaka go dira dilo o feditša e tshwere ntate Msiza e seng gore motlho mongwe le ile la te kgwetša le kgweditše mmane ya bana awa and then ka gae ba sa tsebe le le ka go mothabiša mola le mola awa ntate ka kapa Mm. awa nka boela thabeng o ka boela thabeng ya ya nka boela thabeng sesi ga ke tsebe gore e tlo ba tlhago ya gago goba o gobetse kudu mo bophelong o bile le mathata e leng gore a affectile le tlhaloganyo ya gago na mara wa ntšhokiša man wa ntšhokiša o nkweša botlhoko o ntshetla pelo ka baka la gore le dilo tše o di bolelang a di kwagale wa bona nke o leke go lokiša reasoning capacity ya gago ka gore wa bona batswadi ba ba hlaka ba ene mohlako a gone motho a o iteelang matsogo gore o tlile ka lapeng la gage ge motho a ile a ba le tšhelete ya fela mohlako wa tla wa tseba gore motho we o tsotiša ke mohlako go feta motho e leng gore sa le ba ena a seng ka no swara tšhelete because go ne le sa te kgothatsang ka sona gore a senke ke no swara tšhelete mara o a ileng a e swara stress se mokokona go feta tekano and then ge e ka ba ka nnete ya go di feta ka moka se se o jele tšhelete ya batswadi ba o loge mane o e bušetše ge ba ka ba tlhokofala ka pelo tše tša bona tshokolo e o leng ka gare ga yona go jwale ke e nnyane Mamsisa o lla ka noga mane gore noge ya bora ke a bodidi nkebe e le tsentšhetša tšhelete o ka re nkebe go le ke belokela kaone phasela ga senke le no le ka go rwala mohlho mongwe la hwetša ye e seng yona wo nne ke gopola le lebaso la ngaka ge nka nagana go rwala ke a letšhaba wa letšhaba ge nka ngakeng ba re mongakela e ne mabaso ka letšea nete ke fitlha ga ke le bea mola saleng ke a tšhaba kore o ka re o ngathela lekhura lela la go rwala Mamsisa so wena o nagana gore o loya ke baloi ba kua ga geno ga nkadimeng goba o loya o tshwenya ke dilo tša ka bogadi goba e no ba dilo tše e leng gore ke tša mo nageng fela di no be di go bekile kore ka mokgwa go leng tate be le family ya ka bogadi a kere ya le ditšhomi tšamang tša bona okay ba e tla go nna wa e bona ka baka la gore dilo tše be ke di bona gabotse and then go sasa ge ke tsoga go ne gore mongano nthomang thoge ditlhalosong tša gago o boletse ka phere tše tharo tša baloi ya gomele ke kwa o tlhalosa tše pedi o tlhalosa ke ba bararo ebile ba ne mabitso neta mabedi a ke a lebetse ke ra gore o boletse ka phere tše tharo a kere ee mara go nywele go o tlhalosa
o hlalosa group ya ka bogadi le tšhomi tša bona ye nngwe phei ka yona ke pere tše tharo batho ee ba be ba etla le meaparo wa bona be le ya meaparo meraro ma ba bangwe ba pere black and white ba Msizwe. bangwe ba pere red and white ba bangwe Msizwe. ke tama Mamsizwe tama o re o be o tshwenya ke batho ba ka bogadi le tšhomi tša bona o rialo a kere eng gabotse o rialo so batho ba ke ba babedi bao ba balang ke group ya ka bogadi ke group ya ditšhomi tša bona be ba etla ba le 3 laena mathomo ba re a molata a ka se re falele e ke o laetla ga santse a batamele a jike go tle ba mang le bakgalabe ene go isa bakgala ba tla ba nyaka go tlhola ba tla go nna ba re tlo tlhola ba tlo phekola ba nyaka go o be o phekola ba phekola wena aowa be ke sa thome ee nka se go phekole ke go bone bošego bo sutile o le ka gaka okay ke go phekolelang ba ile ba no fetša ba ekwa ba ba jale go nwa leng kompotse mo ngaka moremišo ka gare ga mathata a ka bogadi ba gago mathata a ka lapeng la gago mathata a bongaka ba gago kore mathata a gago a o leng ka re gago o duma gore moremi a ka go thuša kang ga botse gabotse mokhulu ga ka kgona mola gae mola a tla ka mokgwa wa go gaša mohlhamong go tla ba le something se se bang kaone enene e nngwe gape e nkgobatša ntate moremi bile ke lebala ke tlile pitšeng tše kgolo mma wa ka o tlhokofetše 2017 mma ba ra e tla go nna a bolela le nna gabotse ke mona gore ke mma o bolela le nna mare sa le no ba ngwaga go feta mma ga e tla gone o bolela ka go sebana o ka re ke mare o ka re ke belusi ba re belusi e o bolela sebana enene wa mmakatša gore yo la e sa le motswadi o laka mma gone bothata ba e tla go nna mpotša tsamaya mare gone jale ga e tla gona wa sebana be ke le gae ke ne kgodima be ke le gae ka fetša beke le mosegare be ke re ke robala mo sofeng mma a tsena mara ga bolela le nna o a sebana ga a bolele ka mokgola ba a bolela ene ke kwa botlhoko gore ka bane o di a keng ka re mma ba e tla go nna a mpotša re polena taba ke skete a e bolela gabedi taba ke skete a tsamaye gone jalo wa sebana ya mmakatša e nkoša botlhoko gore entle ke go direga e namele moroka alright ya nyaka ga magnet modimo o mogolo mo mama tama ke rata go le thuša amen le nyaka ke le thuše go tloga ga gabotate goba ke le thuše ka motse wa lena fela ka mola motseng ka re ge santšhe ye go thoma ga gabotate santše re bitše family re itlhalosetše wa e bona eneng ba bangwe ba tlo tšea gore mosisa ka ge ba mpitša moloi motho o mo ke nyako ba feleletša go something a ke se gore mogala bona o e bona jwang ntate mosisa go ne ditaola kua ga geno tše e leng gore di dutše and then wena ba re go ka di tšea o tšea melato a tate mogolo wa go tepha yona alright ka botšiša ka re ditaola tše di kae a di kua ga gago di kae jale ka re kua go rekišitšwe di šetšile ma no ke di ka mo gae mo go dulang ausi wa ntlhatlamang ke di šeilwe ka moo alright o nkgopetše gore ke thuše ausi wa ba jwang ko mo thuša jwang ausi o la gone ditaola tše di neng melato kua gae mo gona ke mathata alright o rata ge nka go thuša ka eng ke thuše lapa la gago le noši goba ke go thuše go tloga kua ga geno moragong ku ditaba di tšwang ntate moremi nka lebogela seo ke tše pedi re thome ka kwa gae kwa nane re thome re kulumaka ba ngwago re ye ka lapeng la ka
o nda re tseba gore nda taba re fentše moo ee re ka thoma ka kwa ga ka mola jale head office ka kua e nyake taba tša kua nne e nyaka ne jaka e tshwanetse gore ino dumela ko bolele le head office ga gona ka mokgwa mongwe sonko mmotse Thobela, nna bothata ba ka ke bo boteng. aowa theeletša tate mosisa ka ba re ntate mosisa a botse wena jwale ka monna gago Bolela motho wa ka ke šidiwe tate mosisa wa bona bo abuti bo a o sene ee nna a ba mphe problem Mm. aowa a ke re nka dula le bona bare ke tlo ba botsa ba ko ba botsitsa kere ka bolela le bona gala bane bothata ba šika mo head office shi bolela le yona ka mo Wa e tate bona. mosisa Hei, bjale wa ntla ba re thome kwa mara ntate mosisa nkompotse mo gape a ke re taba ye mo pitšeng tše kgolo le kgolo ee ge o eya kua ga geno o iša melaetša kapa o iša dipotšišo tša ntate moremi gape swantse o tsamaye le mokgekolo wa gago ene mola mokgekolo wa gago kua ga geno ba re ke moloi jale wena o tšea moloi wa lapa la geno o mo iša ga geno batho ba reng ke moloi bao a ba dule ka mo gae mara ba tlotla ke re taba ke ya ga bo bona Hmm? taba ke ya ga bo bona ga ke ke tshepe gore ba tlatla heba ga ke tshepe gore ba tlatla mo gona ga ke tshepe a o tsebe ntate mosisa mme o re ke thuše lapa la gago wena o re ee a re ye kua gae bale shu bolela le head gape ntate moremi o ka se re o re o nyako bolaya setlhare ee wa se betha ko godimo kwane ee ga ke a ke na bothata ke ra gona ee thaba e ka kuiše ka kua bjalo nnene wa mmakatša wa mmakatša ntho bane ke tsamaya le yona e teng ka mo gae ka mola ke le ka go itšea nna ko e dutseng kwa ntate mosisa tate ka wa motšhaba mosadi ga ke motshabe jale nkane ge ba re o bolele le yena o dotšha ya go ya ka kua go yena o nyako o tlhalosetšang ntate moremi no yena ga mpotse gore lebaka ke eng gore a re thome kwa Yeah. tšhaba eng ka mo gae gape ba re ke moloi Hmm? bolelang botšišanang le a rabaneng metsotso šile Thobela, o tseba gabotse mosisa gore nna mola kgorong e le a bogadi baka ke moloi le go ntse le ke botse re ka ditlhare ka go aga le wena police station mara go ntse le a kotla ke re ngaka se tlo bereka setse so bo bane ka batho be ba tsetse moloi family epe family no mabatho emapele ntate mosisa baba o thoma go ekwa taba gore kua ga geno ba re mosadi wa ra nthomo go o irwa ekwele ka mangwena Eh? o ekwele ka mang bjate ba ikhuluma bone ka nomma imbala jale nkane o botšiša mosadi o gore a ntšhe maina gore ke bomang ba ba reng wa loya wa e le wena o ba tseba gape nto o idia mosisa ka potšo sa tswang go epotša gone jale wa tsa o tšere pitša o e beile mollo metse a kgabakgaba o tšea mosadi o mo latlela ka mogare ga yona bona mosisa o a tseba gore kua ga gabo ke bomang le bomang ba ba reng mosadi ya ge wa loya mara o botšiša mosadi ola potšišo ya gore na ke bomang ba ba reng wa loya kua gae jale gore a re maina swantse a ntšhe ke mosadi ya gage mola le yena a ba tseba batho bawe gape o bolaiša mosadi ya gago ka batho ba geno ao a ke molaiše ntate mosisa o ka se botšiše mosadi ya gago gore ke mang le mang ba ba reng wa loya gape kua le gae nna kere ne ba bolela bosemo pelaka ebile ba re mosadi o ntšišitše gona gore a go botlhokwa ba gore o mmotšiše gore ke bomang ka re wa ba tsebe ee ntate mosisa tate ga botse tabe ya go lata di-head office a se rena re nnoši tabe ga botse e gona mane maubane jale ka officing ga o no ya ga o no kitimela ka officing jale ntate mosisa di a brika gape mo mme gore ee a itle ka mo go nna wena o re a ye kua gae so bolela le ena wa bona go bolela nnete Eh, Tate Morena. eh, gore mo gona ke bapale ke a tlhaka ye botša mosadi ya gago ke a fuma eh. ga a bolela ka mokgong Eh. yena a bolela ka mokgong nna re senyeditse lena nako Mm. e re ke bolela ka mokgong Eh. ee jale šomotše nonoslisa nke ke re baba kotsi baba Better to nkulume mosisa it's better kotsi nkulume ketle kotsi nkulume nna ke mabane wa re nnane Eh. anytime nkaya ka moleting šwe o e tšea ka setebele ka kuong mosisa kotsi ngikhulume mngolosi kongiphi chance kithi kancane nami ngikhulume
a ke tsho bona Msiza nje kuyagula ngitsho nami ngiyafana siyagula lalela khehla hle Msiza kungiphi chance uzama ungilalela kuyagula Msiza uyabona nje ukugula lokha kwakade mangizolala inyanga ne2 weeks esibhedlela kisahlala ephumula kuthomile no ke motho ke bolang ke pelo gore ba tle ba nthushe motho mongwe bothata bo ka tswa ka kua gae before ngwa go tlang ba tlo nagana o ntshega ba ntire operation ka re ntho e bona gore sample manje nebezabo kubereka le ngoba into ezi zisuka ngale ngekhaya ngale ngithi bese koze uthoma ukhuluma ke ngale la ngitsho so Msiza mina nje ngiyayizwa manje nowusizile lapho simoshela nathi kosa utomubiza umndeni kosa ubiza umndeni baphi babanye base-Cape Town abanye bakuphi loyo muzi ekhaya mina ntate mrema untswenyi ulawulwa ngimi loya muzi ntate Msiza gape ditaola tse go bolwang ka tsona moki a se tša gago hayi sizo ke za tša tate mogolo wago Ee. o ira gore ditlogolo ka moka ga tsona tša mogala bona di tshwanetse di tle di tsebe gore na ka taola tša tate mogolo wa bona go diragalang wena o nyaka go e rwala magetleng o ne o nnoša gape e tla go taba go feta kua ba re e ka se kgonege ka baka la gore mang lapa le leso le leso le leso a swantse a be gona ka moka ke re tate mogalabe ko a rena ka moka a go swane go nyo le Mosisa ge re bola ka lapa la gago o ne o nnoši ngwaneno a tsene felo mara ge re ya go bolela ka dilo tša tate mogolwago jale ke mola jale malapa ka moka ga ona a mogalabe a swantseng a be involve gape e re ke abutaka o mogolo ana problem le wo nna ke motlhatlhamang ana problem ke batho bao ba ke balansitseng ka bona ka gore ba re mo nna ba re rena re ka se bolele selo ka mo gae ka gore ga botsebotse lapa lela ke la gago ke ebile ke na le pampiri ya maphodiseng ile ya ngwadiwa ke family gore lapa lela ke la gago that is why ke re ba ka se re selo maatla ke na le ona ka mola a magolo a go feta bona alright no ke a leboga re eng ka mola ro e lokiša e tswalle bro nna ka umane ke a leboga o sa sa ke ka gorobosdala sontaga ke ka kua rathoke kimelo tekolo o ka re lebolela taba khurieng e gona mogala ba gešo ga ine bonnete ge e se gona gona rena ke ka gae ke a bereka ai mo Aforika wa leboga